Judy Kawira uria ni mutheteri wa kioto muno kia kunyamaro kimumbire wite nipo kubuithia mitaratara ya kurona makarika ya winyangia bwa twana tunini maturene akiaria Judy awetwo kulukiro wa timbaru bwa thirikari nene na thirikari ya county bakomba na bunene kurwa no nyumobu maturene mutugikare na ribotie. Kaunti ya Meru iria kwikurikia watho bwa twana bora bugatetheria ukarana na banini kwinyangwa kiwendo. Iji ni migambo ya Judy Kawira uria ni mubangani wa GBV Meru akiuga makarika jani jengite muno na akiuga rwangi rwayo rugwatanite na ndwangi ingi ni rwithirite ruchiritaneitie ukarana makarika tajaja. Twakarire ndi turona kwina kesi simbinge muno ciana Meru kwithirwa bakithulumiwa na torania imbi biomba kwithirwa bila bikomba kwithirwa bikithetairana betu tothwani tukwenda guided by the national policy tona itubatere kwithirwa twina children policy as a county na ituambererie through the support of partners on the ground na nikinyite public participation. Kira tutigeria ke iweta ke cabinet na county assembly and then tuae Meru tu igita ya governor Mutuma ituonere children policy. Kingi Judy na ugite kuringana na bethirite bakirita na mwingi manto jegiene na GBV na ndi kuri no garuruku kiri kuringa riboti akiuga narwo namba ya barabara ingite riboti iri gichunje kya 79 kumakirigana na kinya akiuga ni bethirite bakigwatana ndwangingi kathumba kwithira bagitegera kairu watho burabo athithitwo bwa GBV nonto imiaka 5 ethiri kuma policy ye kuthithwa ibio nto as a county now tukugeria kuona na tatomba kuthithia kenda tomba ku review nonto already national government ne review their policy. Kwa hivyo kinya kukethera kwina mantu ya maingira yo karika ya gender based violence ndene community yetu tika thirikari ikiri bando ito ku engage different stakeholders kenda tomba ku address this issue. Wakongera Judy na ugite koti thaiji ni cithirite chiritanite kuja na kioto kia baraba kujeri na makarika ja GBV kana benyangitwe kiwendo na nandi nethirite akiuria mwingi withagira bakeringa report kurio kwa polisi na kinya gwita chibitare oro kiri barabethirite bakenyangwa kiwendo. In case yoke ya kuthulumiwa make sure weta sibitari mapema kenda tomba 1 kurireria mirimo ya mukingo, number 2 kenda tomba kuhakikisha ukuthithirwa trauma counseling, number 3 kenda tomba kurireria mirimo ingira ya watanitha sukulukira kumama na mtu, na number 4 kenda tomba collect evidences ire ikwendekana kenda tweta kotini batike kuwa kesi yote na wegete tena ambi kutina evidence. Ke report rate to shawero reakwari etwa ni mutuge kare.